Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kakan hon Maukar Sports Club, kelab penting kena ilade banyok rong sekakerdan ilakai jong ke First Division, bala pelong dekat Shillong Sports Association, hakani ka ayo milakai hadin baklala ban peliem no ya kakan hon jong ke Lightcore Sports Club da Argo Lakaway, haka jekon haka Second Division ke bala long henen kesngi ke kanreu terek mentau bana risau ahja katpra hapo madan pulo Shillong. Haba pas kini ke jekon ke jelek kai kelalong ke bayak ba ke kelas step namar baro arfli ki hon kem sem nala ban pelki ya kejar Henry Daytan balapoi ke jekon ke kelamien ke Lightcore Sports Club kelala ban pelki ningkong ya kejar lengba ukit bor kartungor ubala tap ya ke gol hak minit ke ban rupuar hadin kini ke jingsha tap si gol tang hadin ke tok ni minen ke Maukar Sports Club kelala ban pempai kelai ya ke gol lengba ubat scam nongkonri ubala tap hi ya ke gol lajong hak minit ke ban nyupuar bat ke wai pat ke gol la tap do John Paul melem ngam balaya ban tap ya ke si gol hak minit ke ban nyupun rio da kan ni ke nam job ke Maukar kelayo ara ya ke nam nak do bat yo ru ban rong sa final hak jing lek ka jong second division habai kran bat ke Patisi TV u secretary jong ke Maukar Sports Club ba kesan ko par wajri ulapun pau ya ke jing sukmen ya kirang lek ka jong ke kan hon ki balai lek ba ban penting kena ba kan ni kan hon kan yo rong sa kelumpung jong ke First Division house nam 8000 kat khandai banwan. Haba pai pat ki kan hon ki balasa penhiar kerdan no na kelumpung ilaka jongka second division seka third division ki kan top ya kan hon jongka Nongse Sports Club kabam sem layo kamai point satya akan kelumpung bat ka wai pat kedai ke kan hon jok Lightning Court Sports Club kabalayo ban kamai tang sau point na baro ki jilaka.
ngai boleh taikan rat bola dalam mengi kini gisnam manusnam hi menta arsenam lai snam lenter ngikut betang ka Super League te ka jing thang jongi ka klub lei long boros kata long laslam ni kampus yok first division menta kan tinggal thang tinggal bengin push ka first division bar kuma pi menta ki player jongi lei kim dadai ta ki player ki bapau bon hi ki khna ki jongi bangi groom hi dan ki player ki bai le ka ngin under 12 under 14 ki poi menta senior team te kan ni ka jing job menta ka sngi ka dapan keban sya ya pi nangi mar kuma ong pi ka jing thang ki jongi ti ngisim ya ka game sim one at a time long komentar si kani ka jing job kari ka wei ka kongsane mar ba ngiraki lupai la jong cha first ti bat nang ni sa khwat le ngin persang mai bangin raba ya ka thong ya ka trophy jong ni second division mar bangin ajura tang kisam mencharo ar laisin ti mentakan tiru ngai khublei ki player wei pi wei ki member ya ka shlong hibor ka wei nandu ka darbar shlong mukhar ka sengken thai mukhar seng samla ka sports club khamtam ki bai christian ningi na ka por bat khamtam ki well wishes ki baju contribute bangila ban poi hadu ka ni khlemat manta